birahinduka. Nyine ndashaka kukubwira ikintu cya mbere, uremera ko kwakira Kristo n'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe hanyuma uhinduke icyaremwe gishya muri Kristo Yesu, ubatizwe mu mazi menshi. Kabiri, ugende ngogoshesha ubwanwa bwomere neza, ikanzu ikuremo nkugurira ipantaro ndetse n'ingofero, hanyuma uyoboke inzira y'agakiza. Muzehe, wino tuganire, wino tuganire. We ni wakira Kristo n'umukiza w'ubugingo bwawe nonaha arahindura imibereho yawe. Nta nubwo wakagombye kuba ufite ikibazo cy'amafaranga. Ngambutura umbiri yuko nzagaruka ngaha nuba ni mu biro byawe nkaza ariko ntataye ikanzu inyuma y'Imana y'Imana. Oya. Nzaje uyita se gute? Jewe ndakugura imyenda, ndaguya n'imyenda, urumva? Urumva muze? Dore impamvu ni iyi ngiyi. Dore impamvu ni iyi ngiyi. Uremeye ngo ukomeze ube muri ubwo buzima se cyangwa urashaka guhinduka? Yewe cyatse guhindura nahindura n'umutima wanjye. Urabyemera? Kuko aho se ho navuye gatapfuye ari mu kibisi. Niko kapara tuzuni. Ariko nina kuvuga ngo je mu bisiramu. Arabatijwe papa. Nawe warabatijwe se? Ande? Abubakar nyine urumva ni izina ry'Abayisilamu. Hanyuma wigeze ubaho umukristo? Kandi papa wawe yarakubyaye waravukiye mu muryango w'abakristo? Papa wanjye yapfuye papa turi kumwe. Ariko njyewe ambiye ngo ninjye mu idini. Yakubwiye kujya mu idini rya Gatolika uranga? Papa wanjye namuguriye n'ibitane inzoga n'indaga na papari ninjye mu idini mahana mwese kamubuye. None se umaze imyaka ingahe mu Bisilamu? Yewe mu Bisilamu nagiyemo ndenga kana gatoya kagereya kugerwa n'umwana witwaga Abdala Kamfani. N'amukorera igitaramo muri komine y'Amabuye. Niho natorejwe shahadu niho nambariye rwose. Ni ikihe cyiza waboneye mu idini ry'Abisilamu? Icyiza nabonye nagihawe na Abdala. Na? Abdala. Abdala. Baada kuntayirira baada hari imodoka hafi mirongo itatu. Bazana itumiri makumyabiri nuko barangayira bahurira umunsi mukuru Rere none se reka nkwereke ubuzima urimo utuvugana abasaza nkawe bakire Kristo n'umwami nk'umukiza w'ubugingo bwabo, ubu bashaje neza, babayeho neza, bafite abuzukuru babitaho, bafite umuryango muri Kristo Yesu ubamenya ubafasha, urumva? Ubu rero bigaragara yuko idini urimo ntabwo rigufasha. Kandi Bibiliya ivuga ngo idini y'ukuri nifasha imfubyi n'abapfakazi n'abakene mu mibabaro yabo. Urabyumva? Urabyemera? None se waretse nkakurangira ubuzima muri Kristo Yesu hanyuma ukayoboka idini ry'abarokore y'Abakristo, hanyuma bakajya bagufasha ubuzima bwawe bwose ukazanapfa neza ukanashingurwa neza uri umwana w'Imana? Aha, wemeye yuko Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe? Urabyemeye? Wemeye guhindura imico n'imyifatire ukakira Kristo n'umukiza w'ubugingo bwawe? Wabihindura? Ikanzu ukayikuramo ndajya no kukogoshesha. Ntabwo nakwambara mvuye ku isafari. Oya, ikintu kimenyekanisha yuko wakekeze mu kiza ni wambara ubusa. Umva nkubwire, ntabwo uri buyijugunye, urumva? Wowe urayensegera nzayikuzanira mu rugo.
hanyuma tugende muri saro, reba hano se, tugende muri saro bakogoshe neza n'akagofero, ariko ntugende nagize ikintu nkumarira, sibyo? Ndagira ngo wakire Kristo n'umwami n'umukiza w'ubugingo. nabyemeye umuhungu wanjye byose nazagaruka, ndabona iparike ahangahe ni yawe. Wabyemeye? Nabyemeye kugana gasani koko n'ubundi. Pfukama ngo usengere. Ndapfukama rwose. Vuga ngo mwami Yesu, zamura ikiganza cyawe. Vuga ngo mwami Yesu. Vuga ngo mwami Yesu. Nakakubuza. Vuga ngo mwami Yesu. Mwami Yesu. Nizeye none aha ngaha. Nizeye none aha ngaha. Kuri umwana w'Imana. Yari umwana w'Imana. Kandi uri umwami. Amahoro mwana. Ukaba uri umwami. Ukaba uri umwami. Umukiza. Umukiza wadupfiriye. Ubugingo bwanjye. Ubugingo bwanjye. None aha ngaha. Ndakwizeye. Ndakwizeye none aha ngaha muri segonde mbivugiye. Ndakwizeye. Ndakwizeye. Nyemerera. Nyemerera. Umbere umwami. Umbere umwami. Muri ubu busaza bwanjye. Muri ubu busaza bwanjye. Utsinde karande. Utsinde karande rwose. Yo mu gisekuruza cyo kwa data. Mu gisekuruza cyo kwa data. Karande y'ubukene bwose. Karande y'ubukene bwose. Bwanyokamye kugeza nshaje. Bwanyokamye nshaje kugeza nshaje. Imyuka mibi y'abadayimoni. Imyuka mibi y'abadayimoni. Iy'abapfumu n'ibindi byose. Iy'abapfumu n'ibindi byose. Ubirangize none aha ngaha. Ndakwakiriye mwami Yesu. Ndakwakiriye mwami Yesu. Umumugisha. Umumugisha ngira amahoro muneza ngira Imana ingene imbere. Uhindura ubuzima bwanjye. Uhereye none aha ngaha. Ufashirize imibereho. Wongere imibereho mu buzima bwanjye. Umbere amaboko. Kuko ari we niringiye. Bisabye Imana. Mu izina rya Yesu Kristo. Wabambwe. Ku musaraba. Agapfa. Akabambwa. Akazuka. Agapfa. Agahambwa. Akazuka. Akaba yicaye uburyo bw'Imana Data ishobora byose. Akaba yicaye mu buryo bwa Papa yicaye uburyo bwose. Yicaye uburyo bw'Imana Data ishobora byose. Uburyo bw'Imana. Uburyo bw'Imana. Data ushobora byose. Data ushobora byose. Amen. 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 Komera Imana amashyi. None aha ngaha Imana irinda ubuzima bwawe.